Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Rasman dari 10 MIPA 5 akan membawakan Kawih Karatagan Pahlawan. Tehon cewang sumoreang, tekadna pahlawan bangsa, cadu mundur pantrang ngilang, mun maksud acan laksana, berjuang ker lemah cai, lari rabi tur tegang pati, taya basa mentrang pamulang tarima, ikhlas ridho ker korban merdeka, sinantria dalna laga, bela bangsa jeung nagara, dibarengan tekad suci, berjuang ke lemah cai, tengingatkeun ka dirina, asal nagri bangsa waluya, kadar jambar merdeka bakti wibawa, jasa tujuan pahlawan bangsa.